Iya, banci kita dedah lagu live karya impel kami man semiras Bapak Ras Bang Rahmat Barus. Iya, man salam sehat, salam menjuah-juah man Bandu Bang Freddy Lusin Sitepu. Iya, mantap menjuah-juah bujur melalang. Pringgulang kenasa. Utata pada kesiram entah usuani kita dalam tasiran si mana lon kan bagi kegeluhan peran bagi cuma jadi terulang perlawas duduk be oh turang silawas ngembari berari bagi peri gulang kenasan mama karo lanai pagi berat bagi mulihkan ayo ngelah tuhu sahung ngelah nasu pengindong duras pengindongku mama karo laboman pandangan bekas rokai ju ading gudu berani ne ku sayangi. Ya, boleh request Kak, nanti request kita layani jam 9 ya. Untuk sekarang kita 1,5 jam bersama karya Bang Heman sendiri dan Bang Rahmat Barus. Selamat menonton mami kami bujur ibas respondu kerina endam laguna peringgulangkan asar ciptaan Bang Rahmat perlawas dudu be oh turang silawas ngebari perarihan bagi peri gulang kenasan mama karo lanai pagi berat bagi mulihkan ayo ngelah tubuh sahun ngelah naisu pengindong duras pengindongku mama karo laboman pandangan bekas rokai ju haning gudu berani ne ku kelengi labu terpegedang jambe laretang pegedang beni mai makcikna makarongku kepetampukna ari tandu lasam taruk ni tempe
mama karo lasam taruk ni tempi makarong